David Musyoka uria ni muruti wa wira thirikari-ini ya kaunti ya Kitui arari mihango-ini yake ya wira na ri thabari-ini yake ya kuma Moi erekeire tauni-ini ya Mwingi niguo araiguire kindu kia gwira ngari yake na arugama kurora arakora ni nyoka iria arauga irari muthemba wa Black Mamba. Nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikavuka kwa rufu ya gari. Kidogo usikia kitu mianguka kwa gari juu, usilo ndio niangalie ni nini, kakutana na nyoka kwa kioo. Kaingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunima kwa mkono. Nyoka ĩno ĩratuĩka ĩrarekirio nĩ hũngũ na ĩraingĩra ngari-inĩ yake thĩinĩ kũrĩa ĩratigire ya mũrũma guoko, ũndũ ũrĩa ũratũmire ethe ũteithio kuma kũrĩ arĩa mararĩ mĩgũnda-inĩ hakuhĩ na barabara ĩyo. Na watu wenye waliniona wakakimbia, wakakunjia, wakaweza kuua ile nyoka. All of a sudden kidogo kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mpio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. Kiria kiratigire ingina kimako ni uria hũngũ ĩyo ĩracokire na thutha na kũgĩra nyoka ĩyo na ĩrombũka nayo. Kindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu, na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ati ni shetani alitumwa wala ni nini. Wataongea lakini mimi niko sawa. Arigitani thibitari-inĩ wa Mwingi aria mararigita Musyoka moigite riu ndari ugwati-inĩ oro wothe. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.